Le atu ai, pa I mai alo walofa, sumali moa. So sanga lua filos fulu, na mali uesio etio Christina, ile whamai o le COVID-19 ma le iwa. Mana tu sina ai ilo na uso Colleen, le nei pese, ona o le mamafa o le avenga. Ma tui tui mati ngā o le a mea whafua se e ai ilo na uso e to atasi, e le malanga a le oti. Ma o le nei pese sa ia tu si ai, e awalo whai, mo lo na uso peli. Pe tai ile to sanga na sasu o ai, to sanga lua whelu atasi. Sa o mai, ai le wala awa le atua, ma whaamana vai na aile ngā luenga I lungo le nifunga ele. O le awa matou sui na ile nei pese sa ia tu sio, ma to te awalo wha atu ai, mo o lua anti Christina, and anti Colleen la pola. E pele o lua I o matou loto. Ma to te awalo wha, ai fo mai la tau la walo o iai whanua nuanga, ona o lo iai, ti ngā o le oti la tau a inga. A pesi mai ti ngā, mo whingata, le atu ai, wha mole mole, ia e tau whi maulo o lima, ma ia pai maia, le sumalie o lo walofa moa. Tangi atu nei le avenga wa mamafa Sina taimi avanoa moa u mo se tala tala noanga mai mana lo file mu pa I mai ama le sua mali o le alofa o Yesu Tu maulo alofa Apesi mai fita Fainga tau leo langa Pa imai amale sua mali alofa Pa imai amale sua mali sua mali alofa